سرخط خبرهای مهم. امامالӣ раҳмон ҳамла дар Покистонро ваҳшиёна хонд. аввал қасам, баъд шиноснома.Ҳушдори вазорати корҳои дохилии Русия барои гирифтани шаҳрвандии ин кишвар ва Раҳоии муҳоҷири тоҷик ки аз шароити баъд дар Боздоштгоҳи Русия шикоят дошт. рӯзатон бахайр бошад бинандаҳои азиз ба барномаи навиди бомдодӣ хуш омадед. давоми чанд дақиқаи баъди шуморо бо охирин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно месозем. имрӯз душанбе 25 ноябр. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба осиф али зардорӣ президенти Покистон ва нахуст вазирин кишвар Шаҳбоз Шариф барқияи ҳамдардӣ равон кардааст. сомонаи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 24 ноябр навиштааст ки номаи изҳори таслия дар иртибот ба ҳалокат ва ҷароҳат бардоштани шумораи зиёди шаҳрвандони Покистон аст. рӯзи 23 ноябр дар натиҷаи ҳамлаи террористӣ ба корвони мошинҳо дар Хайбар Пахтунхваи Покистон наздики 40 нафар кушта шуданд. мо ин амалкарди ваҳшиёнаи нерӯҳои ҷиноятпешаро қотиёна маҳкум мекунем, гуфтааст раиси ҷумҳурии Тоҷикистон. эмомалӣ раҳмон дар идома ба наздикони қурбониёни ҳамла ва тамоми мардуми Покистон изҳори ҳамдардӣ намуда ба осебдидагон шифои комил хостааст. ба гузориши расонаҳои покистонӣ дар пайи ин ҳамла 42 нафар кушта шуданд. гуфта мешавад ҳамла замоне рух додааст ки микроавтобусҳои мусофирбар мусулмонони шиаро аз Парачинор ба Пешовар мебурданд. имрӯз дар додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мурофиаи Файзиолӣ вакили мудофиаи тоҷик оғоз мегардад. додситони кулли Тоҷикистон ӯро ба гумони дурӯғгӯӣ нисбат ба кормандонаш ба додгоҳ кашидааст. дар додгоҳи ноҳияи Сино рӯзи 22 ноябр ба радиозодӣ гуфтанд ки парвандаи Файзиолӣ бар асоси моддаи 346 банди 3 кодекси ҷиноӣ, яъне дидаю дониста расондани хабари бар дурӯғ нисбат ба прокурор баррасӣ мешавад. намояндаи додситонӣ аз додгоҳ хостааст ки Файзиолиро 6 сол зиндонӣ кунанд. Файзиолӣ адвокати шинохта рӯзи 22 ноябр шикояти додситонии кулро беасос номид. вакили мудофиъ гуфт пас аз он нисбаташ ба додгоҳ шикоят шудааст ки аз мавридҳои ба қабли ӯ фасодкории кормандони додситонӣ ба оҷонсии зидди фасод шӯрои амният ва дастгоҳи иҷроияи президент шикоят кард. додситонии кулли Тоҷикистон расман шикояташро шарҳ надодааст. Файзиолӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ фаъол буда дар бораи кори мақомот шарҳҳо менавишт. вазорати корҳои дохилии Русия аз 23 ноябр бекор намудани шаҳрвандии муҳоҷиронеро шурӯъ мекунад ки шаҳрвандии Русияро гирифта вале савганди ҳатмӣ ёд накарданд. ба навиштаи сомонаи расмии қонунгузории Русия муқаррароти ин фармон ба шахсоне ки то 1 сентябри соли 2017 шаҳрвандии Русияро гирифтанд дахл надорад. савганди ҳатмӣ барои гирифтани шаҳрвандӣ дар Русия соли 2017 ҳатмӣ шуд, аммо муҳоҷирон метавонистанд ин корро давоми 12 моҳ анҷом диҳанд. аммо соли 2023 аввал савганд, баъдан ҳуҷҷатгузорӣ тағйир дода шуд. дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилии Русия дар шарҳи ин қарор гуфтааст, аз 23 ноябри соли 2024 шаҳрвандии нафароне ки савганд ёд накарданд бекор ва қарори қабули шаҳрвандии онҳо беэътибор дониста мешавад. баъди ҳуҷум ба хоки Украина дар Русия қонуни гирифтани шаҳрвандӣ таҳрир шуд ва аз мардон талаб мешавад ки баробари ба даст гирифтани шиносномаи русӣ ба қайди комиссариятҳои ҳарбӣ дароянд, то ки баъдан онҳо ба ҷанг сафарбар шаванд. бисёр хостдорони дарёфти шаҳрвандии Русияро ин талабот нигарон кард. аксар тоҷикистониҳое ки дар фикри гирифтани шаҳрвандии Русия мебошанд, инро як зарурати иқтисодӣ ва маишӣ меноманд, чун имкони кору фаъолияти қонунӣ ва бепатент дар Русия фароҳам мешавад. бисёри онҳо барои хидмат дар артиш ё сафарбарӣ ба ҷанг ки аз соли 2022 давом дорад омода нестанд. як муҳоҷири тоҷик ки дар аввали моҳи ноябр бо фиристодани навори ба мигрант медиа як бахши радиозодӣ аз вазъи бади худу ҳамсар ва 3 кӯдакаш дар боздоштгоҳи муваққатии Екатеринбург шикоят карда буд, озод шуда ба Тоҷикистон баргаштааст. вай ҳоло таксӣ меронад ва аз мигрант медиа ва радиозодӣ ва консулгарии Тоҷикистон барои раҳоияш миннатдор аст. зуҳурҷон Неъматов ҳоло дар Тоҷикистон таксӣ меронад. як моҳ пеш ҳамроҳи ҳамсару 3 кӯдакаш дар Русия дастгир ва дар шароити баъд дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигоҳ дошта мешуд. ӯро ба сохта будани ҳуҷҷатҳояш гумонбар медонистанд.
خودش میگفت هیچ کاری خطا نکرده است. طرح میگرامده رادیو آزادی در این باره گزارش داده بود. دیرتر او با اهل عائله‌اش رها شده به تاجیکستان برگشت. هزار رحمت میگرانت میدیا به هزار رحمت رادیو آزادی کنسولگری تاجیکستان. هزار رحمت همشون به میندار، خیلی میندار. برآمدم وطن اومدم، خاک وطن خیلی سجده کردیم وطن. خیلی اشوشه نیرد چه از او چیت کنم نمیدونم. خیلی خرسند شدم، میندارم از همشون. قهرمانی گزارش ما سالهای دراز در انبار یاندکس چون اقتصاددان برنامه‌ساز کار کرده است. با گفته خودش در شرایطی بود که امید نداشت به زودی از آنجا رها می شود. اکنون با اهل عائله‌اش در تاجیکستان است و برای روزگذرانی کار میکند. زیرش ماشین ارنده گرفتم، تاکسی زده ایستادم. فقط برای زندگی میشد. این کار نیست. من 250 سوم ارنده میتیم. 100 سوم 200 سوم دیگه میشد. خانه خرید میکنم، تمام خانه هم اجاره. با گفته ظهورجان نعمتوف او نگذاشته است که پلیس روسیه به شناسنامه‌اش مهر اخراج زند. با این وجود کمش 3 ماه از حق درآمدن به روسیه محروم است. اگر کمتر سیستم کردم دیپورت همین نمیدونم چند سال میزدن اونجا. ما حق حقوق ما فقط طلب کردم. خیلی دیپورتاسیون کردن نمیتونن. همه چی داریم. 3 ماه زایز دیمارم محکم کردن. حالا در جستجوی کار مناسب است و میخواهد مهاجرت کاری را در اروپا تجربه کند. او دیگر به روسیه که 10 سال آخر اونجا کار میکرد برگشتن نمیخواهد. حکم خیلی فایده آور بودم. 17 سال نگاه میکردیم. 17 سال دستم بود که در تمام شهرهای روسیه یا مای توجیک خواب رد میکردیم. یا ترمینالش اشپرا میداد و چون پیان خواب 3 شب 4 شب ما میخواستیم به پرده میرفتیم ساز میکردیم. یا مورا رنگ انسانی حساب نکردن، خیلی اتنشینی کردن. دلم موند دیلم. مشکل ظهورجان نعمتوف روز 19 اکتبر سر شد. ظهورجان همسر و 3 کودکش را در بازداشتگاه موقتی شهر یکاترینبورگ جای کردند. او در اول شرایطی نگهداری کودکانش را به نوار گرفته در شبکه‌ها پهن کرد. وقتی فشار پلیس به او بیشتر شد و طرح میگرامده رادیو آزادی مراجعت نمود و خواهان کمک مقاماتی تاجیکستان شد. بینندگان عزیز، مهاجران گرامی، اگر شما هم از روسیه به وطن یعنی تاجیکستان برگشته اید، می توانید برای ما سرگذشت خود را حکایت کنید. ما حتما با شما در تماس می شویم. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان تعیین و نشانه‌گذاری منطقه‌های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستانی ولایت سوخت گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که به گروه‌های کاری تاجیکستان و قرقیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست قطعه‌های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحد تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در هیئت ازبکستان به جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویک‌های تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستانی صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت زنان و دختران است. پرسش‌های افکاری عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده‌های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزار آنها در عائله می‌شود. 25 نوامبر سال 1887 دانشمندی برجسته رستنی شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکولای واویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای
таҳқиқу ҷамъоварии навъҳои нодиру муҳими донаҳои растаниҳои ҳаётан зарур кори зиёде анҷом додааст. аз ҷумла Вавилов маълум кардааст ки дар минтақаҳои помири тоҷикистон донаҳои нарми гандуму наску нахуд мерӯяд ва 7000 намунаи чунин донаиҳоро барои ҳифзу афзоиш ба пажӯҳишгоҳҳои Русия фиристод. ӯ яке аз барҷастатарин донишмандони даврони сталинӣ аст ки бо тӯҳмати сиёсӣ ҳабс шуда соли 1943 бар асари бемориҳои зиёд даргузашт. баъди марги Сталин бегуноҳ эълон шудааст. қурби рубл поин рафта. субҳи имрӯз бонки миллӣ 1000 рубли русиро ба 103 сомонӣ, 100 евро ба 1112 сомонӣ ва 100 долларро ба 1066 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро барои мо нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат хайр. худо нигаҳдор.